aduga Muknavadip ki experience pra makhanamne adagi Mayapur chaludo pra nusha sarga khoi energy pra drain do eduna Mayapur je keno da ingdam da gumdo ina satpani hena phani Mayapur cha targadi ado je khoi halakpai ticket halakpai boarding pass lawre check in tawre ado je boarding tawnaba ngai ri khoi flight che pung ama dagi ne aduna pung ama mi kuntha dai ne aduna ji si kem charak tree aduna food terminal jida sido enchanga kai ke support sabe aba kai lege bobo hoine su sabe aba moi veg ki kai lege yaga adu saudo ne adu gi mu hapa ge dudi sida bar lere moi airport ku chau gi mo this day no da dog re moi te ye sidai dawri chicken khara hape mana hauring moi je si tangi tangi $115 ya masih kena juga tangga chicken hum juga tangga Angmoi straw jong China sahabat straw ni sama cái hộp đúng rồi này theo rồi mới rice box theo rồi rice box rice box là si HP ke HP ada lagi chicken piece ka HP और rice box itu itu không thật là gì đấy KFC hỏi kira kakak berdua sih ke kamar nuai ya, sama. Kira kakak berdua sih siapa sih ke kamar nuai ya, bang? Singuri ya, mungkin. Nomor. Keisam 1, 2. Dr. Sabikran departure 1226 hours Indigo Standard Time. Thank you. नमस्कार इंडिगो की उड़ान संख्या 687 में आपका स्वागत है अब हम इम्फाल जाने के लिए तैयार हैं इम्फाल तक की दूरी 1 घंटे में पूरी की जाएगी इस उड़ान के airport yore aduga mathanggi vlog ta apnao yauba apnao na masilong chalugi video hapna charage si vlog le senjage bye bye Emma namumdre